I wish for a higher juicy news. Maybe Olivia Aquaba. I had the latest hot enamade brabo. And so we subscribe to channel area, but more than say over subscribe. Every say over click a year the subscribe button. You know. Now wabele notification. You know. We understand video fufrobia we upload. You know when the first person once ebeka a year sa video. Afi we are na like video. You know give us a thumbs up na afi share ma wo fufro so na when you be here na wo ensembro do na ara ekoso ewo Ghana me mo hanam. Afi mume yenkuti ASR report ya ababitu ya mwiti sankomo yene de ono ana busuafo kura nim gabby num nyina nim Mensa watu minim baabi ote but Mensa they know say me kura say minim say Mensa ni after election watu yeah obi anim baabi ote oya no akoda ne cousin ba ku fie o ka so obi anya ohwe obi anya ohwe eye wan kwankomo so na ade nam it is finished because the passport no still omo fama no ena abodi jijajija ena odida ne cousins wo o cousins isu na efrem krofo bo mama ne obeda ha o because nipa afenu wo so wo abusia ena wo peche ena ne nam obi anya ohwe da so police car is one ne tie adwo police car is junction so no and I me do na me tia mu say entimu nkofie ba ko se bra ya asem o me do na me ro me ke na me entimu nkofie o se bra ya asem o tie na ba ko adwo enesi wo but nanama Ken Ofori Atta, what is the issue? Mame anti Jakpa issue nim free wo okay yasi Jakpa no ma ko raid go Ken Ofori Atta fie MPP4 kasa sabe ensemo a enikwa so omoka no moka enanama enipa me di ne ho yaw eye Mahama yarga ajemensem ene MPP4 bi NDC4 bi ya ase omo na nyamesompa ewo mumu you are apologizing for what? And then I apologize for. Akufo Addo bodyguard. Any na secret need to be quote say obi. I was as someone at the times SN con. They did not apologize. Ya kan ya bia almost the regime na abano sa no motie. Akufo Addo nkwala ekọ regional coordinating council Kumasi. Regional security head Akufo Addo no appointed no because Akufo Addo MP no na Akufo Addo person otu no enti no osuma nkola monkobo no ema kwame papa ne friend say COP bibi ado omo twi ni free suru no ba hwe fom no o say omo de ni ko gira junsodwa so de hwe ase onyonso force onyonso mu no the tape no am so granted say interview no ma Adom FM. What is MVP Nibi Kasai? Kotie the account of John Jinapo, a choir on the Faso. Eoni fie. Kotie James Ajanim Boateng. James Ajanim Boateng say what da. And I am quite a security for MPP supporters a dear to a ban fee. 2017. MPP apologize. Uriana I NDC for Nibino. Mama Yarga nominated and Crawford Busa say, so should we continue that way? Why shouldn't we continue that way? And why shouldn't we continue that way? Last week Friday, Nanama, Namini MPP Penibi Power was security network no. Na say any panel. Time on more bemuno. No mu Jimmy no. Me sending the message. Me say that person sending the message tin. I catch her and say me man a short time obey mo bo. No mo wa be na the message ni man. And I'm talking about my own brother Nitiwu. Nitiwu is my brother. He should forgive me. But Mama
humanity will hunipa me that me I don't hide. Me sending a message. Na me tro go ase bobi ansani. When you send it to respond me da. Just last week. And I'm who Kojo Chumbuafo. Issues we are already about equality within the faso. And I was sad. Unim de jam penity wu asem. Need to my downfall from Asempa FM. Need to know be no any paboni you. I'm telling you. So only need to ensaya. So when need to start say oh use military yes ano. I was sad. Power. Need to know be need to know. Only say na oye teacher ni. And also a symphony me teacher for no. Omu wa badaye pa. Need to know be oye basa basa. Need to kind ni be ne guy we ya obai. MPP ni ya obai. MPP ni be ya. Dabi esremni. Oh. Ayi nuano. Oh, esremni guy, slim guy. Dabi onya slim. MPP ni oya communicator yi. Oh. MPP communicator. Oba citizen show. Oh yeah, Oba class, Oba CTV. Okay. Oba CTV. Oh. I want to come if you are I've forgotten his name. Anyway, let's move on. So, Nanama, and me catch Niti will say, me the video is sending no. And I'm say, Minia, you see, these are some of the things na me can want some etchere no. But me no nkomo die me fan to abonten for friendship purposes. Yeah. We have a good relationship. Okay. So enya politics na ebe ma me betray no. Saka. Saka is a very liberal MPP person. Dabi sana na nitiwu tie. He was very liberal. Minim de bogu nitiwu ani so. Power. Na minu ye niema basa. But say am no. He's my personal friend. Come who say your mama no kwa MPP personal friends. Who say Gyamfi no be able to down for atwene. However, when your friend is wrong, let him know that you got it wrong. And I need to understand that. Look, a kwaya would de enkrofo fast no wa nya de. Wa nye ni ye. Last Friday, I had a chat with him. Okay. And I told him that wa nya de. A kwaya would de wa unia Ghana for and ukromu for who use military do mo fast no wa nya de. E bi ni parliament ya. I'm say Kanda Park I say no military new remus no come inside our parliament. You went to a shaman to brutalize people. Omo ampacho. Mama yarga to kroma ya kaya say it me bu nipa ma no got emunsuo. MPP for so omo ampacho. Na yako a criminal. Who is a criminal? A criminal. You say omo pacho fair and this no omo na yomo dia say don't person omo running in bia no omo dia but the national security koye radar majority leader dia una wo be patch omo be crowd and I make say and this no omo na omo dia ye beja omo into no we will allow them to run it the way they want it. However, I disagree with Mama Yarge's point. I disagree. Simple. That is the only thing I can say. And part in Ewura. Intimama Yarga no dia. So I'm say no person mo yenwa. Me am metenche ndie. Abro ye yumu o se aka menyum ba ko. E de na wo beka. Bananama. Is it true that Japa is working with national security or not? It's true. It's true. Is it true, sir? The national security sanctioned that raid and I say, and you're true. It's true. It's true. Because I'm video in a dasui. I'm Kwanajo. I see some Kwanajo. I say I'm Roberts. I'm area.
when I say am robbers. Now me say almost say OSP say a staged. Yes. Na OSP enya wrong. Me bacho national security ko radar. The security agencies work. Yeah, na BNI for make you akwa your operation. Na national security for nim at the correct console. Ghana Armed Forces make you akwa your operation. Na police service any at the correct console. It depends on the nature of operations. It Depends. Your joint operation. Joint operation national security ni ebia mienu, police ni baako based on rank, military ni baako based on rank. Ni ebia yafa ebia CID fo mienu. Your joint operations. We joint operation because who's a military for which per video. Yeah, and I make us say ebet me abase the OSP was not aware. Say raid cause because the national security ko radar. Who ya so mkobo OSP amane enya won omo je wo mtumi free na omo din tro to say there Kiseja ben ene Razak Osman Razak ene Japa ono omo ne da enti say omo ko ye operation e so ya we onim e so simple Japa no ko omo ko simple. Is this the first time? No. MPP Debio. Yet to come on MPP supporters akowura UTV. Enye red ni bi no. Anajo. Ero pa mo kwa anajo. Ema ya ka che o mo say munyi enkrofo na o mo ba red no. E wo UTV munyi o mo adi. O mo say there bi. MPP for say there bi. Ere chem say court for mo say 1,000 we say 2. There are 1,000 cities. And the MPP tax e ko ready court. Mami anu onyemu okuma. Oh, Kumasi High Court e wa dum KM. E wo KM premises. Judge no mse no onyemu. Abi bi fam pacho. Edruwe so na NDC for pacho. Krofo we no anu odwene wo mo ho a. E ya na ya yo se man fa yi. Nenso abanisa se Akufo Addo se MPP for na ya aboneyefo a ebi anka woni abonefo me so bi bedi boni sei so bi bedi boni sei I can't join a party omu di boni sa. The only thing about NDC ni say omu boni said they knew omu trim omu ni boni kwasi aboni se omu hwe anim no omu di boni sa da bi omu no nye NDC de ne ye bele ade so omu do omu na si from kra no a na temelele no aba na omu pese omu so MPP fu ani na omu hu se and wonim de Kwaku Annan no ye omu we Mahama Yagawie no ba send the message you are a fine politician a very refined one but ade Mahama Yagawie no na minority no ono a majority decision and party Kwaku Annan na you say you are a fine gentleman and I say your party because me no me wo fia me hwade no man me say na me Kwaku Annan omo platform am de you say back behind the scenes look my brother you are a very refined gentleman. You are a very fine gentleman. What's the corona nature boo? Not the corner Daudi. Kwaku Annan be a fine gentleman. Oh, MPP for no crowd bomb about to be a fine gentleman. Now the MPP ni wa mama baswa e fa me ho. Me Asante Mamponi. Afenyo maybe a validation every MPP ni wo. Apota. Apo. Ya me de me MPP ni me. Akufo Addo no mu junkie no me de na ya dai. The MPP ni onu odi achire. Ya de adam de wo ye e wo wiase. Me de wo ya dai. Na dama. Japa. Me nim ena ka se me hunu Japa once. Say. Me shianda.
Naka me bomodin yes omo yi omo blue gate no yes office national security no yes okay omo fi baby anomo. That is what I've heard. I don't know. I don't know whether they are there or they are not there. I don't have any clue. But omo fi where but sanka me hu baby omo wa anka me the petition ekoma yes Osman Razak no yes very young man be. That is what very young man, right? Yeah. That is what I've heard. Anka me the petition command. Say me say no awia no me nu komo fa bomb as say japa ho nanka wonnam krom nanka owura nkrofo fie ama me awia no me nu ko bomb any grenade e bi sise na ha na bi sise na ha bi sise ne mpaboa ho o akwa bi no okuma se no a na was sise no kuntai na ayikura no so was akwa no na bomb ron ko jantu nkrofo fie ai campus jakpa na ebi hihye ne saa na go free gabby the nicer jot no go free ne office the chambers wa na go nani akire eye ayi friend na nabi atimi aton emo ya apro e dey ma school fu adi e dey so jira okeka nkwase asem kire ye na nabi wei na nabi me wo ayi hello fm na na se fie ordinary free bantama see say ebinya omo nyina na omo ya adwene enti yen define but yaka na busu Akufo Addo busu afo onene namfofo akromfo you know Akufo Addo is a thief, a criminal. Yeah, he's a criminal. Yeah. And then me video bi eya osu bempa odifo joking ebu say by eno mbe investigate Akufo Addo o ga so onim ade kra oka onim o so no kra odifo do no was scam no onim ni oka onim Akufo Addo is a criminal by birth cromfo ena onyini ye ena obektra yes and he will die as a thief, a criminal. Also on Mimpie, Wakadem. Yes. Metra catcher will say ama. Akufo Addo. So dear grand kokra brima kulabe banasum awo ekrom ansan wawu. And odia broket it will happen. On the first former president that somebody will slap him. Anyway, we are hoping say ma NC. Ye nyina bomb pie say ma NC because washa Ghana for arene we diboni too much. And utie osubempa on say the osika no say papa we diboni dodo. No ajai no edin no ase abeka we diboni too much. Oni no. Yeah, osubempa no amu no enka ese a chin interrogate no. Say Ghana politics and yeso obompa ye oni Mahama kwa asare. Oh, me unim say me ngia so fu oni me nya konfu oni hwe ma men ka de bia no ye aba wonim de ati onko de fie no aha nana da bia ka kire me Secretary Agyakpa na di omanim ai eniama bebre ana wo ye no emfa ministry ni email mu. You don't mean it? I mean it. Like seriously? Serious. Yeah, nana bebre nam ne personal email. O man na na wo ye no. Yes. Eno de nam ono as an individual. Ni email ni ne channel so. The channel so. Enti I am very difficult to trace. Okay. Now I get a point now. Ojanwa. Wo ba hina sin wo bia. Who first to know? Would ye yanka domestic you know. What former Chief Justice. I do me a picketing. I guarantee interview. Hey, na sabra no. Na na do kabi bia ontie onfi wo. Na ni hirete no ahwanim. Na ni hirete no anim sa. Hey, na record de wa seti bi o mai mu o. Gina wo. Me gina wo na me nko bebia. Okwa ni office ba ko. Now Campiski. Hotel inside. Aye. Eti ehona
Oye ni niam nyina free. Nana can piski inside ho office ho. No, the 20 minutes says and yes we be rent you. Minim da. Ebi anipa kron so de che no de a. Nana nya possible. Eti oh pretty. Aha de oba betena akwa. Finance ministry no. Na sabi wonni abadaye. Aba. Na we ye ya we say medium there 35 years metua. Adai. Na 35 years na nipa ne sebi ebi mu obote ase. Pick it when dem nipa pon for them wa akwa. Bebre wakura na omo ba picketing na. Oh. Osia. Wom titi chairs mu. Na na bi to wheelchair mu oni apia wo mu. Na me kofa finance ministry pa da ko bi pa ha. Na me se afem. Hwe? Enne wa hu. Enim gwase so ni gwase. So afi de ye be ye picture so obituary e de afemfam ba ho. Hai. Na boys no won beka koku e de pictures na kofemfam wo ho ni ade ohun fam me ye bi. Ohun bi ohun. Nana unto taka asemi se Dompreh ni wo ye nkanu echi wo se agroye de. Nana bondo des no. Na me papa bi ka ho. Nana odidima me bidi. Sai issue wenti nana because bond ohun. Wo ya bi Wo wimpo. Government bond no. A risk free. Abando car obetua. Bo Ofori Atta penso de. Abando car ontua. Na obi a odi wudi bond holders car ontua no. Your friend Kadibo a car kodinebo. What edu behwe what one one fa Akufo Addo nye hu. Na Akufo Addo so hwe ne sa. Hwe ne sa. Aba. Hwe ne sa. Record de amasati bi o. Ense bibia. Ayi bibia this kabro man bia. This was sanction. The nipa de ho. Port. Ofori Atta delete direct. Sir? Yes. GRA direct. You know, come from Crofoma. Wa mo ba ya afi de okwa boso kan ya yi nkrofo mo mtin nkrofo shop an no. Ya te Ghana ha na wo adwuma no wono ha ye bi da. Ada na ma nkrofo nkotena enterprise insurance one transition ho no. Ya de funu. Afunu kan no ne botre ho no. Nana papa no wadu ama na wuo. Wadu ama na wu papa nana. Don't make us all your mambo but one more woman no kan ho. I'm telling you. Me kana no pe mo say waba committee anim wo say wono no ye ma na ye no the masters program no ye no wo say honorary masters me pa atwa wo boa sawon o kan bible kwa wo fa ya kunkugu masters ye masters ya na wo be this a degree honorary doctoral degree. Yeah. By masters in there be. Enti baby ani woman ni medri na woni mu zazaye and wa besi entoli no. Wa fantin beka so abobo ye letter. Say yeah that you know okay we dey also ya honorary me pa cho wo patch number no certificate na honorary certificate no wo patch number ye say. Ye say. Nana ki kachira no. Ki kachira no. Azan wo de nam ho sa. Ha. Hwe. Economy no onim fu. Na nko onim wu anka yeduru bebia yeduru. Enyo no na IMF yenkwa IMF kodu ho na wo na di animu ku. Akufo Addo ye mremu no. Na ye mremu ne ko mremu wan. Ye ni free ho no. O sa ad ne ko share. Presidency. Say one hwe na ese de wiase nyansa nyina. Wonanim. Wonu so wonim hu. Nana, yeah. Nana. Me tell you kura ni say oto no kura ne o papa o ne free chebi. Ne papa free Volta region. And Volta chebi kolabo. Volta region was you obey. Manteda. Abeye na hwe President Mahama. Ba ye no. Brebra ma amane ama we mu nyina totia am wo mu ma ene obia the message exchange program. Oh yes. Wo mu maame wo mu nuanom wo mu tuafo wo mu no mu asori wo mu totia am. Nana Ofori Atta. Nana u ka bi da. Ufi se papa yi a kama papa yi. Ufi se na duma yefo beto amamo.
akai ufi say ne man na busa beto amamo akai me papa ya be kana asemi nana owo ma 12 wa wo ma nananom awo mo to aba me yie ufi say wo beto amamo dabi oh come on Ofori Atta de we di MPP aba na wu papa edi o ma na wu seriously mama de nana State Insurance Company wo mo na se bia ye koje bosia bia wo mo no do ma nani mu ade no wo mo na eye na sika so akọwo nso futuum om de abo ma no ho bra de abo ma no ho bra bond bia ye koje ye no Ofori Atta Company ene di yenim koje ene go Enterprise Insurance. And nana that means kesika no anka be cost state insurance enko ho financial one commission ade nyina enko state no dabi enko na akọ kan Ofori Atta de no OSP no baby o se bia akọ no in the nation's history aba finance minister onu ani MPs buru be 120 say ye no president to us mama na watwe mienu ewi ase kodi be 1 year obia ogina mu bia mu mankrofo sika se enkotu no titu ni subi ene mu ne eye me yama ene unne na mama kan sem we na me ko interview aba na ko na Bible se de wo pa ade anya na wan fa kwan paso no obi record mo Ofori Atta yo de wo pa ade anya no fa mra kwan so no what is akokofide a obutu nkosua enyu ono ne to yeso dabu kosua obeda ne namu fa agya na awieye obeye kwasea obeye kwasea Bible na ammo Bible asem no awieye obeye kwasea na me se me pe video a ye ne finance minister okotunfo wanko bi da akwesi do hunu ukuda wo hunu kan dia ya man as Mercy airport ye chewo no na dey plane to Ghana planes do send a flight e bankran interchange ya mo ye no efie ngotwe say na mo ye no Kumase swami e na wi ni sin no kotutu anwa awo swami na wi ni sin nyama entira mo to opposition kadan government pays 6.08 billion to domestic debt exchange program bond holders na ye mbreki wa na adia Ofori Atta to me ye Mahama baya wa ye mami ye udeni adia Ofori Atta to me ye Mahama baya wa ye mami ye Mahama ye udeni Mahama JDF ye udeni ai nan marugro nana ye bondo da sadie Emma former Attorney General kra Kwaku picketing ibi mami so fire na uni se bebre okra wo mo sasika no e wo mo di to wo mo omunro BP aduro ne nana wa sori Ofori Atta sori a wa sha atade white azo ko gbesu enya hu di chair atunu ko wo wie so be kan budget bi obekotu quotation nana he Kennedy Ofori Atta won Kennedy Ofori Atta na braso as finance minister wa ma finance ministry no kra nya akono agoye ni ponefo nyi ba monesa ai ni na anyi de wenya no neska ni shede ndi ho nana de be na shede ni ho nana de na shede ni ho nana be ka twa mangrofo buofo no pay nipa ba akufo sebi yesi sebi sebanchenya eja na kire sebanchenya eja na kire wa manyokuo mu MPs ema man say na hu se wo number uza aye radio nti ja na o yepani aye radio nti na wada mo say eden se me so yepani nti aja nipa bone no ya na wasus onye nipa bone na ya na anyi yade na atew and we nipa bi a o man sika no wanye ni yi ni sika se wanye ni yi nyado anko yi ifa bonu 40 kromo asa wa uzo bia be finance minister mo wie ye penalty ne da 3 man na me say 1000 years ti adane ko to me say the night no me kwada be 1 hour me sorry
me bomb pie kakra ne ade me se me ka di kura me en se ade be cha me ato aba ne changes aba na me say changes aba ye no appointment dey chiche ye nya bidie but still now nipa wani je mo ti ase nipa ni je pa en che se do bia be nya bi on fa nko ene na obri bu ahen ka no e ka na na me hwe no we bi on YouTube o mani age TikTok wo say de mo ye kenken kwa se de mo ye ska mo nya ye nyina mo anya mo fa nko na anu a enu a ye se e ba ma ma chi umre so obri bu ahen on ka ho tiska na wo nya na wo nko afa ko ye no e ho ama ne hu de obenya what ma say me nua Abu Ramadan first Abu Ramadan be fear enemy area no di agro 24 hours on me be what me han wo NPP ba ya Abu Ramadan timbe ya Abu ye onya Ramadan de kan ho na konta ba ye yes ya wo hu se sebia mu sebia nya do se be ma tibi gina na so e be ma o frɛ na won fa na ene se bi obi pe bibi wo ye hwe a won fa se si e me hwe da na me hwe me betra na me hwe me fraction a wo frɛ back me hwe da fraction wo frɛ forward me hwe na me hwe because me testing the mood a hwe bibi me checking out to be yana na onim because Abu na no asase a mu ko bubu dai gu ye wo so e be che obi o man no MPP ni no a ne dai na mu ko bubu ye ni ada 10 buildings yes una wo lady e bubu ye ene ye no vice president na kunta ni ada e ya bu Ramadan ye wa obi bia ho da bi ade akwajo una wo lady ye enne ye me fraction wo fa sem ke ye be chewa wo be so jo me cry sponsor me chewa me be chewa kwajo se be ya kan die otini baby na akọ flash me na first me fra na no fa da wo fa ja de anti na me fraction na je wa fra me back what so o flash ya na akate na me kate no na wo akọ na ba me kate no afrem nya de me peke nya hwe me ya what man say ye be ma so no fa ne normal obi a wodi won bia won sabeka e mo se wo ban no se president ban ne niam de da form din make na me show bo se na 3 months away ni mu bia na office wo ni pa di krofo be tu amerika ho keke se krofo so akoma BP ni ade ye do twa dan no round crown you be fa won awu because wo mo chi Kojo Mpianim former chief of staff ye di ni wura mo ye nyina wura inside headquarters no ye di so mo de ne o se no mo de na pia bonti wadru ka okudi die no yeti eso mre duro no msa na pie papa no ye yi no ubusa di crown tibi mo say friend Kojo Mpianim ewiase nyina afro ye chi o mariwa de ni phone afternoon ntima nkoje o mariwa de me na frame na nko be no otima ne ka no krakwa o mo je o mo anya de ade gadu o msa de man bi oh some say some say ono ane dia the people no dey buy e chopper wa pani ade afed wo de ato ne we ni start ene nyankopon ada Roma ene nyankopon ba mu wi ade awie ni agia wo si nyankopon ese do mo evangelism o man fi omo what ma say afa obi timi ka say nya anuafo won ni wa na anuafo we are one family abu gina po ka say because ni nia John ti no we so another example no abu case ho abu da ma ngo cases ye nya yo you be make sure say be move ten out be example da mo forget 3 months away ni mo ekonana enkrofo be dem rough ebi ko when your police station issues oh but send na mu ni de Kwajo wo betimi achi nana ansa na be court the first 48 no one hwe ya trauma bi abefamu no ye do ko 10 years kra nu ho na dey say ye ntouch ni pani ade ni nya within that 48 within that way no uchi obi a say obi a suspect na achi na ye touch ni de fi hifa ne be nana ye do ko bia na won wo de omo ho na eda no ye authentic say we ni asa short na ba normal level ni e de kote the same room ro tie bia do na wo ni nyina so light ebom ni bia wani bebo eti ado ko last one ade abetima ya ne so beda ho ni aso light amount eno ko 48 hours beba no wani asai normal I'm telling you ye cho mari wadi abekwa be no hye sa ba sheet blue and white ni bia pie side eno ogina ho street bi wura mu anakoma to no se ni nua bam wotima aba bia na da no wura mu ye bokoko kwa wonti o that dear door no ye the hammer crab man to the other side me am ko baili obi agi me phone so afem besu we do ye dem ko first second me ye wu wotima se ti ba bia me ko da no hyemu no first second no second mu to ko third and fourth one mu na ye no awie ye obi amfane nsa nkan nya hwe ho and a light wo ho no eno kwa ye enough for you 24 hours and 48 hours ye wi na ro court wani say aso ani answer obi amfane mo woni wotima se etiem for mu ni agro say do mu di agro na ye bibia nye na me shobo send this for be adwuma papa because the system the way kwa e bibia be ko kama ya go obi kura din say wanted kura so I traumatized
na ene so wo rabia na dia wo mpie obewa na wo ya se ne smooth na no to no parliament ene ye se won ayi can Ofori Atta is traumatized because of that why ya chichi grofo papa kra no mabobra papa e kra do mo komu your former finance minister please obi appoint obi na man appointment no your former finance minister dia we ni party say ya franco so ngodi dream and grofo your former finance minister o mo tifie o mo wie ya fra o mo anya twe ada na nko ade so cry former finance minister wadam pen wan pepra mo ya ma ko former mo so na nya de ketwa america do mo tuye Victor Solomio so wan podo ko wu ya na me boa wotima woni ko wu ya oba na obewu ye wotima say me ne wo ka say NCA TV woni so da so dem okay NCA for no NCA o mo da so wo da so dem woni so papa ne ko no order dialysis so wow I'm telling you Akufo Addo nipa boni ntino wotimi fa papa we ni ono one sabia mu no abo bra na ne bra bo woni mu ono awo ne machia ni check na ekwa order so dem ye ba ye mpa ye microphone bu nya nyi do ade de papa de no ye so nkoto nsuo en okwa de ade ne koto onsa ade ko de koto ben so anamu yusu wotima order so dem na wo fida wo de wo ya rufida onko wono no order wo ya mama wo woni machine bi ade be kwakozi wo de ya mama kwalebu every day one be nyanta adwuma no ye de wo kwa nu anu no eto Ofori Atta de on forget say we won be kom nyina be ko obia be ko bi eti mu anu ye frem mu amfa mu ni mu ye no mu time aba chief of staff ne ba won say ne ba na asay no what is aba me won report won aba no me won for testing report anka we be kan ba na say ni chief of staff ne ba boy your friend na asay ne ba boy ne friend na asay what say me who say for testing didn't report one so report aba eti chief of staff an kodem aba bedem what was me see anya wo ye anya we benya aba eti obi benya obia ne de tina na me sure mo bo so obia anya di Ghana de we da from na nu anu no ye no anya ebone me koka asem keke e wo TV so south is na national security for match me because the 2 months e wa Afabu apartment ye de makosi uko di 2 months oyi e wo Afabu apartment Afabu jiwa Yakupon Addo I say udwane na kasa ko mbekume ya ba me fie more than 10 times ya pe match me nana anaju da suom no bi frɛ me ma me hint no bi pia me ye course ene ye ba be fa me what man say eno de empanifo ya de ndisi empanifo eno mo bo ame ama me di almost 2 months e wo ogbojo Afabu apartment me nko a ya do she baby me shedam nko a me kwa 2 bedroom and hall bibio me kwa ba ya me number when dey track nti o mu a na mama different number na makasa radio so na TV so baako se ba ya me feel okay kakra na ma yesa me ho obi anche me ese ye pe ma che me tie ma kosie na nipa bre ma dwane sa de o mu nyina na me nko am hye ogbojo chese uni wo life na say wo hu abusu ni hu obi a me nko am hye okopem se empanifo timi kan ensem ama ne ba afom a yesi metuma pie and Ukraine dim na mde pie that day pie msa be radio show say ye be chime ana ye be chime ne nhwe sa no mo ka chime mra ne ye be chime ana me ye ne ye jai kama ni nyina chief of staff fremo opare ono a enam ko kan asem no ade ana ayawaso we so gon ye registration ne ye enam kan ampa so ne ye register de wo fie kama wotima se registration ne ye fie kama asa ne na najo abagibi bre no sa na ne ye no na me church mu na obi ahu ba Ghana ye difi ene ba bia dro ni kwa say ye o mu mi na o de kum akwa na mo ko pere mra ne pepa ne bi ngo no se bia na for frɛ o mo frɛ ale ko mo pa ne because asam na wo kan no e security issue o pe obi a kina na juna ba ba chibi 1 am ma kunipa ada na mo ma anopa na awia me fie less than 30 minutes atam no fi e be fie adru another lane so less than 30 minutes ye me fie nyina ye wram ba bia me koso me hunya to manfa me car no ti car ni si o esima tu kwai enti what ya say won't be trace ka mo pa mo fa car nko na car si o sa be na ties nyina adwojo we mu mo punish ni pase na mo di abane e be punish mo kakra mo mna mo di kum punish when be koso be ko ye si last year no e be si this year pepepe obi anya obi anu na obi ani mo bia to be amfa to the team say the aba mo di ball take be ba pepepe what man say and this for we mu ayi say do agongo case ya na say ato agu ni ade na say wo hwe ka mo ball lawyers ho ene niam anya de keto o ni nyina mo atwe mo abo so sa na me kan we bi wo so ne ko hye bia ni say cells 2 days na nke be kedo asade de nipa hye cells enkrofo afamu o sade de nipa hye cells normal thing
court no me an no court and one year okwache says 2 days yakoso light esi so eno so uni akoma na be ba na de ato ne yade keto awu wotima mo aye sankrofo we nyina abrekra wonya boni bia ye wie ne musima ye bi ne de mo ko a musi da bi MPP fu emu nipa 80 something or 90 mo ba ase enkeji kanofata e ko de Ghana e fa to ska 7 ade ade nya papa na mo ni mo nyina nya parliament nya MPC a na nessa bia busa be na se OSP asate so person na adwuma go first ankonam ne no onam se nkrofo ba gina na chi eto betima ye adwuma no nya enu nie na na mo fanto mo tim se adwuma we be ko so kama Yo, waiting for winning and somewhere about it. Yep, so because so when you subscribe to channel idea, Bomodia say over subscribe. Now, feel what like video and give us a thumbs up. Now, share my or for so now when you be here now and somewhere so we're gonna make Mahama. Also, bet me otchere wadwin afaye and some way you comment box in mo. Obeti minkabiu in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.